Neno inaweka huru maisha yake. Iyo umuntu yumvisha ijambo ry'Imana ribohora ubuzima bwe. Nataka nizungumuze amatembe ya neno ambao nataka tuzungumuzie. Mutwe w'ijambo nshaka ngo tuvugeho. Nataka tuzungumuzie habari moja ndani ya Biblia. Ndashaka tuvuge ku makuru amwe muri Biblia. Kisha galika ama kisha maji kunyesha katika dunia. Nyuma y'amazi kugwa mwisi, siku hizi niko inspiré ku kitabo ya Mwanzo sana. Muri iyi minsi ndiko hatwa ku gitabo cy'itangiriro cyane, sababu tuko mwanzo ya mwaka, kuko turi mu itangira y'umwaka. Nataka tusome tukisimama kwa kitabo ya Mwanzo. Ndashaka ngo dusome duhagaze igitabo cy'itangiriro. Chapitre yake ni 8 mstari ya kwanza. Ibice 8 ku murongo wa mbere. Unatia tu pale chapitre tu moya tu ile ni kimwe gusa turi busome. Itangiriro ibice 8 anapata pale asome pale. Umusomyi uhabonye na dusomere. Mwanzo sura 8. Itangiriro ibice 8 mstari wake wa kwanza. Murongo wa mbere. Amen. Imana yibuka Nowa ibifite ubugingo bwose n'amatungo yose byari kumwe nawe mu nkuge. Imana izana umuyaga w'isi, amazi atangira kama. Mungu akajya aravuga ngo amasoko y'ikuzimu araziba, imigomero yo mu ijuru iragomerwa, imvura iva ijuru iri. Wende kwa 21 sasa na moja. Usomera umurongo wa 21. Pale kwa ile chapitre. Aho kuri icyo gice 21. Aravuga ngo Uwiteka aho muri rugwa n'umubavu, Uwiteka aribwira ati sinzongera ukundi gufuma ubutaka bwa abantu, kuko gutekereza kw'imitima y'abantu ari ukuri uhereye mu bwana bwabo, kandi sinzongera kwica ibifite ubugingo byose nk'uko nakoze. Amen. Amen. Uikale nafasi yako. Ndani ya Biblia kwa hii kitabu ya Mwanzo, muri Biblia muri iki gitabo cy'itangiriro, Biblia inazungumza vitu tatu ndani ya hii kitabu. Biblia ivuga ibintu bitatu muri iki gitabo. Biblia inazungumza juu ya Mungu. Biblia ivuga ku Mana. Biblia inazungumza juu ya safina. Biblia ivuga ku nkuge. Na Biblia inazungumza pia juu ya watu. Kandi Biblia irongera ikavuga ku bantu. Na ndani ya hii vitu tatu, kandi muri ibi bintu bitatu, kuna kitu Mungu atafanya na atakuzungumzia asubuhi ya leo. Hari ikintu Imana iri bukore kandi iri bukuganiriza. Biblia inasema dunia mzima, Biblia iravuga ngo isi yose watu waliingia katika machafuko. Abantu bose binjira mu byanduye. Mungu akaambia mtumishi wake Nuhu, Imana ibwira umukozi wayo, akamwambia jenga safina. Iramubwira ngo ubake Nuhu akatengeneza safina. Noa yubaka inkuge. Kristo unayenisikia leo, Kristo uri kunyumva uyu munsi, Mungu aliambia Nuhu kufanya safina sababu ya watu. Imana yabwiye Noa kubaza inkuge kubw'abantu. Wakati safina inamalizika, bamaze gukora iyo nkuge, safina, Nuhu akaita watu waingie ndani ya safina. Noa hamagara abantu ngo binjire mu nkuge. Watu wakakatala kuingia ndani ya safina. Abantu banga kwinjira muri iyo nkuge. Safina ilitengenezwa kwa ajili yao. Inkuge yari yakorewe safina ilitengenezwa kwa sababu ya mtu aliyeumbwa kwa mfano ya Mungu mwenyewe. Inkuge yari yakorewe umuntu waremye mu ishusho y'Imana. Lakini jambo la kushangaa, ariko igitangaje, yule mtu ambaye Mungu aliyemtengenezea nafasi, Imana yateguriye ahantu, lakini yule mtu akakatala kuingia. Umuntu yanga kwinjira mu nkuge. Kitu gani Biblia inazungumza hapa? Ni iki Biblia ishatse kuvuga? Kuna ufunuo ndani ya hii maandiko. Hari hishurirwa muri ibi byanditswe. Safina ni mfano ya kanisa. Inkuge ni urugero rw'itorero. Mungu anashughulikia watu ili waingie ndani ya kanisa. Lakini watu wakakatala kutumikia Mungu. Ariko abantu banga gukora Imana. Watu wakakatala kuogopa Mungu. Banga kubaha Imana. Watu wakakatala kufanya kazi ya Mungu. Abantu banga gukora
ngo wakati watu walikatala, igihe abantu banze kwinjira, wakamwambia Nuru, Imana ibwira Nowa, watu wanakatala, kuko abantu banze, nataka uingize sasa manyama. ndashaka ngo winjize inyamaswa. Manyama zikaingia ndani ya safina. Inyamaswa zinjira mu kitu nataka nikuzungumzie. Hari ikintu nshaka kukuganiriza. Wokovu ilikuja kwa sababu ya watu fulani, agakiza kaje kuko abantu runaka, lakini wakati watu walikatala wokovu, abantu banza ko gakiza, sisi mataifa tukapata neema. Twebwe amahanga tugirirwa ubuntu. Sisi mataifa tukapata neema. Twebwe abanyamahanga tugirirwa ubuntu. Pale tulisoma kwa chapitre 8 verse ya kwanza, aho twasomye ku bice 8 ku murongo wa 1. Biblia inasema Nuru akapata neema machoni pa Mungu. Nowa agirirwa ubuntu mu maso y'Imana. Nuru akabarikiwa na Mungu. Nowa ahabwa umugisha n'Imana. Dunia ilikuwa watu wengi sana. Isi yari yuzuye abantu benshi cyane. Kama yako inaweza kuwa iko na watu mingi, umuryango ushobora kufita abantu benshi, lakini Mungu anaangalia, anasema hivi watu wanakatala. Imana irareba kuko ngo abantu banze, na hata sasa niingize manyama, reka ninjize inyamaswa. Biblia inasema Nuru akaingia ndani ya safina. Biblia inavuga ngo Nowa yinjira mu mpuke. Nuru na mke wake, Nowa n'umugore we, na watoto yake, n'abana be, na wakazana wake, n'abakazana be, wakaingia na wako watu 8. binjira abantu 8, wakapata neema ya kuingia ndani ya safina. bagirirwa ubuntu bwo kwinjira mu mpuke. Kitu gani ilifanyika sasa? Niki cyabaye? Nilipata ufunuo kidogo pale, nagize guhishurirwa gucaho hantu, sababu ina maneno mingi pale, lakini nitasema kwa ufupi. hari amagambo menshi ariko ndavuga mu ncaho. Simba aliyeingia ndani ya safina, inkuge zinjiye mu nkuge, aliingia pamoja na mbuzi, zinjiranye n'ihene, lakini ile siku ariko uwo munsi simba hakukula mbuzi. intare ntiyigeze irya ihene. Miujiza yenye iko pale, ibitangaza biri aho haiko dunia watu walikufa, ntabwo ari uko isi abantu lakini bapfuye, miujiza iko pale. ariko ibitangaza biri aho. Simba akasikia sauti ya intare yumva ijwi ry'Imana, akasema ya kwamba intare iravuga ngo hata ninakula watu kule kudunia, nubwo ndebye abantu mu isi, naingia ndani ya ariko safina, kuko ninjiye mu nkuge, pata neema kutoka kwa Mungu. Haina maana niende kula mbuzi, nta cyatuma ngize ihene. mbuzi aliingia ndani ya safina, Inkuge zinjira mu pale nkuge, akaingia ndani ya safina, pale akaingia ndani ya safina, intare zinjira mu nkuge. sana pale walipokutana pale, bamaze guhurira hamwe, Saint Esprit akawazungumzia, umwuka wera arabaganiriza. kulana kule kudunia, mwaryanaga mu isi, ulikuwa chakula yangu kudunia, ibyo kurya byanjye mu isi, fika msafina, ariko tugeze mu nkuge ntabwo mwafite wo kuryana. katulia pale, nyamaza pale, ceceka, hawakuzozana. ntibigeze bajya impaka. Sasa nilikuwa nasoma hii maneno, igihe nasomye aya magambo, nilishangala kitu ya ajabu. natangajwe n'ikintu kindi. Kitu gani ilitangaza? niki cyantangaje? ubu ngubu Kamata kuku, fata inkoko uiweke mbele ya simba, uyishyire imbere y'intare, nawe ubwawe n'inkoko mwese intare yabarya. Haleluya, amen. wese arakizwa. amen, amen, amen. Safina kila mtu anaogopa. safina mu nkuge kulikuwa mambo ya ajabu, hari ibintu bitangaje, mambo ya kusangaza, ibintu bitangaje. haleluya, haleluya, amen, amen. Kuku salifika ndani ya safina, inkoko igeze mu nkuge akakutana na kabemba, ihura n'agaca, ikamwambia agaca karayibwira, iko muda iki ntabwo ari igihe kula watoto cyo yako, kurya abana bawe. umepata neema tugire ubu mahali pa watu, aho abantu bari kujya, sisi manyama twebwe inyamaswa wenye tunaingia twe tuhinjire. sasa, tuache kuyuaye, tureke ubunyuwaje, tuache upelelezi, tureke kugenzura, tuache kutetana, tureke kunemuka tuko ndani ya safina, mu
ni maana ya kwamba haujua aliyekuita, haujua ni nani mwenye iko naongoza safina. Ndani ya safina kila kitu ilitulia. Haleluya. Amen, amen. Hata nikwambie katika asubuhi ya leo, sisi kama tuko hapa Kristo, hata niwaambie wewe na kuingia bukanisa haukuwa na kubaliwa, ulikuwa mtaifa, lakini kwa neema tu, kwa neema tu ndio maana tunaikana hapa. Kwa neema tu, haiko masomo yako, haiko tamaa yako, haiko tulisomaka, haiko tunajulikana, haiko juma na kujua. Uko mtoto wangapi mfamilia ya Mungu? Uko wangapi mfamilia ya Mungu? Uko wangapi wa malaika? Pastor, wewe uko petit frère ya Yesu, wewe ni mrumu na wimana njia ya kiroho, munzira yo mu hapana kwa mwili, hapana kwa mwili. Kama tuko hapa ni neema ya Mungu, na kitu ya uzuri ba Kristo mingi wanachezesha hii neema yenye mmepata. Kama imbwa alifika ndani ya safina akaikala siku 40, siku 40 na anachunga itegereje. Haleluya. Amen. Ndani ya safina hatukusikiaka nyama mwenye alikula mwengine. Ndani ya safina hatukusikia vita. Juu ya nini? Kila kitu ilikuwa mkontrole. Yes. Haleluya. Amen. Kila kitu ilikuwa muongozi wa Mungu. Kila kitu ilikuwa mkomandima ya Mungu. Ukiona mtu ndani ya korale iko naleta shida, tambua kwamba hakuwa neema yenye alipataka, haukukuwa wakikala pale. Na Mungu aliangalia hivi lazima wanakatala ikala kuya sasa wingi. Amen. Amen. Ndio maana uko ndiyo mpamvu uri hano. C'est très profond. Iko revelation mkubwa, ni hishurirwa rikomeye. Kama unaubisa, kama unapinga, ni wewe kupinga. Kamata leo pusi, fati pusi, umuoneshe tu kwenye panya hivi. Umwere uyereka himbe bili. Utaona gisi filme haikwake bomba. Uzare una film itabesha. Na ila siku alikuwa Musa wakasikia sauti ya Mungu, bumvishwe ry'Imana. Haleluya. Haleluya. Wakasema kama tunaikala hapa hatukuwa na stahili tuikale hapa. Hivi ni neema, hatuwezi ichezesha. Hivi ni neema, hatuwezi pigana na ile neema ya Mungu. N'ubuntu bw'Imana. Amen. Nataka niulize mtu, unatambua neema inakufanya uikale pale? Uliipaka ngapi? Wishuya ngapi? Uifanyaka nini? Nichi wakoze? Ule uitwa mtumishi wa Mungu, kugira ngo uyu munsi witwe mchungaji, kugira ngo witwe mushumba, niitwe pastor, kugira ngo uyu munsi na kwetu iwacu mimi nazaliwa havingewezekana, lakini kwa neema ya Mungu, Mungu akaniita na Mungu akanichagua, Mungu akanikonfie.